Sesithini ke manje bazalwane nase kunje ngoba mina nganitshela ukuthi liBhayibheli lithi onke emadvodza lasebenza thutane nengwenyama asebendele emakhosi kumele endiwe bathenwa aphakulwe akhishwe lamasenze nakunyalo Zwemathi Zweli umhleli lomkhulu usibikela ukuthi umfundisi Sihle Dlamini interpreter wengwenyama utholakale etikwalenye yetingomati leshadile ayifafabula yathi nayimthola lendvodza wavuka wabethela ngelitubane nangwababela yawushonakala lozitha yawubhaca esigodlweni ubhacela lendvodza lena latholakele afafabula umkayo Sihle ngekusho kwaZweli manje ke bazalwane sesithini ke nyalo ngoba mina nganitshela ngathi abaphakulwe labantu labasebentela thutane nengwenyama khona bathi noma ngabe babone emathanga etingomati lo mthondo ungabe sewuthi bhelu 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 soyafuna sewufuna kufafabula manje kunganjani ke nyalo ukuthi sale simphakula Sihle senyalo sale simphakula aba ngumthenwa Sihle amen.